Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pra sanor lai. Cipra Tent House. Ka jela Meghalaya ke jela ke babun ki ceka badon nam la kelong ha ke jingdon jing em bat rius pa jong ke memeriang ne ki jing penne pensa ye ki jing te sanam jong kilong shua ki man shua. Kanan polok la ne ka words leg ke wei ne ke jing te nam jong men barim nadu ki por pareng ka bala penne pensa ya ko ha ka thup heritage. Bat kene kanan polok ke wei ne ke ceka ke badon hanong ba shalong ke bagi pat ba ki julet juan bat penlong kum ke wei ne ke ceka shong kai pengan. Ka office jong ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District. Kalapan long ya ka catch during campaign 2023 kum ka Water Heritage Fortnight ha ka sitri unopra arjar arpulai ha wat select shalong. Ka jing temu jong ketik program kalong ban penne ya ke jing penlong jong ki men berim. Ka Deputy Commissioner ka kong RM Kurba IAS kalalong kum ka kong san ban sim benta ban sam ya ki khusnam sha ki nong ilam jong ki Village Employment Council ki badan ha East Khasi Hills District ki ba pentri kam bah ya ki skim sarkar ba pher. Ka jing temu jong ne ki jingilang kalong ban penle jingmut ha ka bede bat ki telong bat ki kiwa bat ban pensungu thu ye ki pajba ye ka jingkong san ban penne pensa bat ban yada ye ki ni ki kiwa bat ban sim ye ka jinglong trai kum ki nong shenong bat ha ju ka por ban kentiu ye ki kam jungok kai perthai bat ban penne pensa ye ki jika ki ba ki men barim ki lapo khamtam ye ki to ki balai shui klam dan dong sumar. Ha ka bede bat gine ka benta ban penne pensa ye ki jingdon jing em kerhai ye ki kiwa ka Ministry of Jal Shakti kelada pan itu ya ki nyup santli ki jingtei kum ki Water Heritage Structure. Mo naman lagi meeting ti ba so meeting ba na kaya snow si on di kata ken pwede ha dan the commission namal ba kadang ke jing ba kadang ke jing kabangi ha benetre kelom lang mo kibrot na keleng ki department dan kalang ba office ni sarkari bro way ni tre lang ba ki ba naman ni siyembro ba kakam ni bantre ki bantre na ka office kamla ban ulong ki skim ba pero nila yo ila bantre ki post na tanado bang yo e ka independence na kading na do hendai ni siyampa ba teng kamdal ka kading snow belonging dan ni kading snow kadai jong na jong pi ma ka jong na kata kading snow pa silong ka kam sarka mentana do ba nilaya kata convergence mode kembali orang kini kirang pak mana nilai yo sisya ya kata ka jing seso kikam kiba train nak import ki department but kunjo rubun sian hakal yang jungi kalau bang ni syek duna breu ki haladang duna ki breu dan ya trailang ni tham yo mensian but kunjo ni la banang kawal dan ni la ban poi syapa ki snong ki thau ki jungi ban ai lang kata jingnya kebha ko jongki Ihakan ikas ni yang hangnya hanan palo ni snow ya kerana kuno kesang dekat hanan palo kebasutena na iba lawai besi pun ba itu ke kana waktu ni snow ini berpat kesek dan ke senat bani snow mo sedang gunung manubale kan ni kalau kunuk sai ni baru ahi Sispa senang ni dan sispa senang ni bagi sedang ini projek jampi kapangila sedang naman di department na DRDA na basin na soil water conservation kini baru ki program pemilale hado ada sauce pa live santali department pakai kilale ang sipakai kanya ke PHE kalau identify dan adon ki kita ki domet badan South Park like Southerly, ke Water Resource Department kasna yang spring dan FIP kata dan siajar sispa arpaway ke Forest Department nalade kajing tunding jongka kaki water bodies ki bala along specific da select long strategy na DRDA na scheme Natural Resource Management so to ekatana Natural Resource Management babapi ki ni ba de jong pamariang ki di se ki kuno ni pendek pensai ka kadang kata scheme program Natural Rural Mission anang taru kadang sa soil and water conservation hang ni
mendapat iba kami penterima ngambil susah apa nakalian ko department soil root dan spat dan yo total kalau aja so spat like santali kita ki ipangilasna ba ki department repair kung kani kabale to ni sahaban celebrate ya kan ka program hagano ko jaka ko badan ko kapala-palat ya ka sparksner but kung dapat ni tentang atli siya kan ka than ni ko we gani ko we de talasken ni kermen sakar to celebrate kung ni mentang sini ban khat lang ya baru ti biyo menta ka jingmat ban ni khat ya pi ni kalau ban ai men sim ya pi ba pateng na pateng kin satip no ai pi si spasman minum dan syuk mangite ti pada menta tambal ikon iksil i pateng jumi baru kisa pertu ya bajine jong pi ba pilas identify lane pilas na ikini kikinjalit mo hakis nam jongpi ki water reservoir but kan men ba kini kinne kinsa but na hikari ki kon kumbalong ko